Tuisonga Kililimbi wasonga uite. Tuisonga Kililimbi wasonga uite. Wasonga uite takana kamubila. Naindi chalo nake atila Kimangu 25 na kuma Kimangu 25 nenda twambonena na mutime bata bimazitwa make notia nyowake na Charles Kikombe. Charles Musyoki wa Kikombe. Nota bimazitwa mako. Kwa mazitwa makwa neta wa Patrick Kituu Kikombe. Yunye inyagwa asianewe na Musyoki kiyana. Newa mkoyu kwa inya wa Musyoki. Inyagwa. Na kwa uyu waile kuita Musyoki ata. Musyoki na ilo mwita ango. Ango. Na Kimangu yu amende ile bawe. Kimangu no sele ile chalo atiile wathi wa volume 24. Na kwa no kauselela ba. No kauselela 25 kuma 25. Na vile yura vile kwa 25 no enda ndanzine na mo. Wewe walikile mandini ya Kimangu walikile kwa Kimangu akili kiambile bawe tamo. Nye kuma wathi na mbe na chalo. Musyoki aminoto tia ngilile. Niwe na mbe kuthina chalo. Na twaendeea na chalo. Ngina esa ukakwetwa ngilile na ile mwai wa kele. Na ende kuma bu wethia we ene wesinye. Wethia chalo ni wambunditie we ukethia ina umanavyo. Ndano sio kuna gitabyo. Wethia ene sio kuna gita. Kuma bunye na endesia minoto tia. Na endesia kuma 25 to 31. Kuma 25 to 31 Kimangu ni yako. Ni yako. Kutunga kitu chonde. Kila kindu chonde. No banga ndanzi bado. Sana ndanzi ngunete byo. Tita be bandu ndandete. Ntiyo ukete monona na wathi. Mombasa yonde, Garissa yonde, Tabete yonde. Bai bandu ndakunete wathinye. Uzembanete byo na Kimangu chako. Zembanete byo na Kimangu byo. Kwanza chabika bandu wethia. Ninambiete thinawe. Ndioka kwamba kwanwa na producer wa matunda. Yune wawoki yondonge tina. Yu wethia yu ala morali wethia ni wekale. Kwani matunda mwekanyara. Matunda twogie twabika bandu. Wethia twoka ethwa ni cassette twaumia. Wethia matunda nibi yake yona thina. Kwanene noete. Inanye kupika buwe thea ito usumbuana. Nenge tuatane ziane na matunda. Ziokie ngewe ne kota mundu umewe. Wambathisi ya kiyana we. Nosa volume 20. Aya volume 5. Mix na mwende. Ne yungamia na umia fizindi ya mabisa. Ne kwatia na usiona. Ninye ne yungamete. Aya nanasio kaingi 25 we nambe na inie chalo eto. Na yono so ingine ya mabisa. Wende ya wangu le pinda yu mashambiki maenda majara. Mashambiki moka undu Kimangu ya hilie. Mashambiki moka piuke thea ondu twanda chalo. Chalo twina chalo. Wethia mashambiki meuko oguo. Meuka ondu kawaita moka twina chalo. Na yuka ngokolia yu nikibonongamie. Nikiungamie sinako. Yu mundu la wokia te thina no producer. Wenda de baingwa morale yawe. Wethia baingwa morale. Ende nasio ila virus sioka ende yusialika. Wethia yu producer twa manwa yu ndie yungamia. Wethia pena thina. Ngweigwa ne mubine ku mono. Ambaye keloba. Ambaye keloba. Kutwa se yuke Mangu yumete 1 ngina 31. 32 eba. 32 mbado. Isu ndia ine namba umia. Wena mbango eba nayo.
32 32 baba yo ndute wawe ngai ni wazia mambinge no kumanda ondo tokweka kango kule oketukengi ndi ni wamba ndipenda asindu mbingi munota kwimba be yaini ndayo chalo die waenda na jana ini alama atume wono chalo naenda na zia na ini alama atume wa chalo kuwa kunaona mo kawaida tatene na kunaona mo kawaida lazima ina chalo mama atume wani kijana kana bayana yuki yana yadwa na njoni mwasa kaze lakini azuki yana amina itwa njoni emebetie unatiwe na kina sendi andu ange meta wa muteti muteti Jose Jose amaboloni azu nenaenda na moka waita we yuko uambia ayo notethwa lakini kwao yu kwao hivi tuambone na yu volume 31 kwao yu tuambone I mean 32 tuambone na 32 na peke wala kijana kina ano kesi kitwa Festus payo ndo mwende zio 32 ningi na yina wende yonesa ni kimwana chake na kinali kilowadi ni oyu Watamondo no tuendezie tia no tuendezie lakini nena mupango nena huo tofauti nene wite ngwe ndie ngwe beba uombe na ile olika gospel one gasenzia oye tata Kimangu gospel singers ya ile nena mupango osu mwandike mbati natinya nengai ne wo weta siendo imwe ne wo lika beba ne amundu na yu bathi nena cio cia gospel kwa ila kama baibu kama tumaza video kanini ningwina wathini tanio tangio wakwa ningwina wathini kathe mwiya Yesu ningwina wathini mukuzio tangio wakwa ningwina wathini kathe mwiya Yesu nitwiye miaka mingi ngikuna ndanzi lakini Yesu ni wazia mayungu motaya kapa kwitwiya kwikala mwana sana Yesu kitumi nondo kwa mobo cia kuingwa mililo nikwatia no hozo kino ya na mbona we bangite yu no tendo rutavya we ne bangite na yu Kimangu tulo yu tukitondi yu twekata ala twamani ya anti ugende ndo songetie uwa mthano wathitia no kwa tukitakuka la yo disi wona nange copyright gospel ona yu education na ini ala mekwina wethia mekuno ombenga yutaka unaina ukethukesia kambiti ombenga wethia nikaka mwendwa Maria no kombindo ite ningwina wathi mukuzio tangio ndia ukwatia ningwina wathi nikathe mwiya Yesu nitwiye miaka mingi ngikuna ndanzi lakini Yesu ni wacia mayungu motaya no iwe na ngitazi ana itatu mbiti zwi ya ngita itatu no kawaida ndo mwendo Maria yako netwe kule yengi yako ya mujeni kwa Patrick toiso ana yakwa Tamondo yuko imba unaekie kana wilika gospel na no meta volume 1 yako ndo meta volume 32 tiwa aye ndi meta 32 ne volume 1 yako we Tamondo ndo ina kuno na kueta band no amebichaba ndina mabango maybe you support Kituu Festus wende na ke ende wathi mondo na ke athi unge yuba tutia ndi na gospel paike tumi nda support ketumanda mo support paike tumi kuno mo support ngo mo support anenge disira kwena ende ina tumana mwangu la kwe mashambiki ombe ala maibata Kimangu na watu bichaguli negwe twambia abantu bangiju negwe itayabika muthya ayosa direction nyingi you may be mali mondo yonde utoma meta onde yu kilando na ya mashambiki make mangu yu ne twitho twimwe na tuikwata na moko tuikwata na moko kiyana ki
kicha kiyana magikwate moko na kwan o ni gospelone tuikwate na moko ithio ndewe ithie ni twekata ziitwa no yande ya nenge wathi wa musio aye musio wa wathi kumela tambe ya ba nego musio wa wathi na pekita jongo na kulia ndisika na ndini ni kwate ndini wa mbandi no kwenda aje no bingita me hiyo chao peke ndo makuona like katukaza kae ndo kaka kwata weke yana kana tatache kamote kaka kithembe kana kithembe kicha kuna ni chalo ndo ile sini na wako kumine ya mbandi ya Kimangu ndisika na baadhi Kimangu nende ada meyo meyo daibo lakini okie ibinda chalo kaya te madina wewe abe kibetike cha kiyana cheta wa mina yu ila chokie chatiwa meyo wewe ena chalo na chalo amina kwetwa meyo wisi no kana tiwa yu kibetike amina ila na tiwa meyo wewe ane wakate ochao o tuthina anyela wadi tuthina nange wisi ni amina muka ya nola ula oh yu ila woki wethia yona tumatatizo roka twane no ni onaka na mzee ithia kiyana ndaya nero roka twane na nondo nake amina yu ayana thi kwa kitui na yu ila wasiokia kaka na wethia ikethwa na mathina mo yu ni wetwokio twane na webinda yu na ina matunda we na ndanga umya kaseti ukethia ngukwata o chondo geita ukendea yona kindu tamo kethia ni yona kindu wetwokie twane na mwe anengi twayangewa twoka twakwatiania miyo na kana kara noka na munenga ngili 60 ila sia ikaba yu ila ingiona nombete oba masipika machine ya ko lai akidirizi to kazi ngozi bo izu sia gospel ndisi with the guitar bandu yako no nenda nimekwate nazi nyobo thina kwata guitar yako ni chalo kando kijana kuzi bona tona to vinyo romwe kwanza ila wambe wini itunga mbathi iyo ba kijana ila waina wa wewe father iyo ba ni ona guitar ila kijana wewe ni father wenayo ni nayo ba wow lakini ngeli kwaje leta na kwa todo sina maana kano bandi yo yabangite na ngisi ndo sia wandu nimo bya muno Patrick eka ndo mbonye guitar izi ni kwe moyo naende nimo bya muno na chonde kiloko kata mashabiki Kimangu alama kwelele ni sema ile ko support ndo onaku no wonga meje bandi na nenge nimo bya muno na nendo kwata guitar izi ni nimekwete no kwata hiyo ba thank you na pale tuenda kwamba kuona gitaa mwe ila kijana wewe bundeza gitaa wewe bundeza wathi nayo na gitaa no ina miaka nani gitaa ni ya kuma 89 kuma 89 ni nani noju ilo aweta wewe ne father mbinda wewe father mbinda ne na ndo mekunegia mbeondo kunitukunia meonda Maria ai mwendo wako wani na chepangoni ningwiwa te ina mulilika na malia ai mwendo wako wani na chepangoni mwendo Maria wakwa Maria wakwata mama ni suani yango na thina mwendo Maria wakwa Maria wakwata mama ni suani yango na thina ngozi beluka kuwimbia yuko haya kaende tota mbitizi
Ningwina wathi mukozi otange yo wakwa. Ningwina wathi nikathe mwiya Yesu. Ningwina wathi mukozi otange yo wakwa. Ningwina wathi nikathe mwiya Yesu. Nitwiye miaka mingi ngikuna ndanzi, lakini Yesu ni wazima ywengo motaya. Nitwiye miaka mingi ngikuna ndanzi, lakini Yesu ni wazima ywengo motaya. Kaba kwitwiya kwikala mwana sana Yesu, kitumi nondo kwa mobozi ya koyingwa melilo. Kaba kwitwiya kwikala mwana sana Yesu, kitumi nondo kwa mobozi ya koyingwa melilo. Nice. Yuko kwa thela tukenda twetelete nainde ni mubya muno Patrick Kituu tiwa Patrick Kituu ni mubya byo na ningi vai to minila kilungu kitu cha kutania miaka 21 na 21 the 21st anniversary ya kijana Musyoki kana Charles Musyoki Kikombe Kimangu Boys Band kuma atotia na ningi niwe ndi musie munene na ni musie wina huma wa wathi na ni mubyapi kondwa akwela kilungu ke na nitongia mubyapi alama ile kilungu. Thank you so much my super producer eta wa Mwaluko director Mwaluko the Makulovu na ningi kondwa kundethesha kwindwa na kwetia kilungu ke kumela tuambie mondongea kwetwa Motua. Thank you so much MTV super driver kondwa kututembesha kukonde na kwenda twaite kiluki kwanzia elande ubyo. Thank you so much mondogeta Dominic Nzuki kondo wa umbania musiona kundethesha kumana undu ndo no kwata ubona ukewa mulikubyo nikanawe ndere twatania mondogeta Kimangu. Asante sana naindi ngina mudana wangi tiwainesa Isonga Kililimbi wasonga uite. Isonga Kililimbi wasonga uite. Wasonga uite takana kamubila.